Ćao ljudi svima, kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ću vam snimiti moju kolekciju naočara za sunce, tako da ne dužimo, krenut ću odmah. Znači, prve naočare izgledaju ovako. Znači, imaju, obične su crvene, ali imaju neki detalj tu, ne znam koliko možete da vidite. I mnogo dobro stoje. Znači, izgledaju ovako. Tako da to je bilo to što se tiče njih. Zatim sljedeće naočare imamo ove, ovo nisu naočare za vid, znači samo su fake naočare, izgledaju ovako. I one stoje također mnogo dobro, samo što su trenutno stakla mnogo prljava, ne znam iz kojeg razloga. Zatim imamo ove naočare koje ja nazvam kravlje naočare, bukvalno, koje izgledaju ovako, znači mnogo su lijepe i mnogo dobro stoje uz neku haljenicu ili nešto. Uglavnom tako izgledaju. Mnogo su i one lijepe. Zatim sljedeće naočare jesu slične na foru ovih, samo što imaju ovaj print svuda po njima, znači bukvalno svuda. I one stoje ovako. I one su mnogo dobre. Zatim sljedeće naočare jesu u obliku srca. I one izgledaju ovako. Znači prelepo i one stoje, onako su malo veće, prelepo stoje. Sljedeće naočare jesu ove. Znači staklenice presijale, ne znam koliko možete da vidite. Uglavnom preslatke su i one. Mnogo lijepo stoje, ove naočare su čak i najljepše koje imam. Mene se najviše sviđaju. Zatim sljedeće naočare jesu mnogo dobre. U obliku vatre su. I one su mi fora za neko slikanje ili tako nešto. Znači mnogo su dobre za neko slikanje. Zatim sljedeće naočare su malo starije i izgledaju ovako. Ove naočare bukvalno svi su imali ili imaju, tako da tako izgledaju. Zatim imam ove naočare, izgledaju ovako i one su mnogo prljave, ne znam zašto su mi sve naočare ovoliko prljave. Uglavnom i one su malo veće i sviđa mi se ovaj beli detalj ovdje na vrhu što imaju. Sljedeće naočare jesu opet ova fora, samo što su bele i one mnogo dobro stoje. Znači bukvalno su prelepe. Sljedeće naočare jesu opet ova fora, samo što su plavo zelene. I izgledaju ovako. Kroz njih bukvalno se ništa trenutno ne vidi. One su baš za sunce jer se trenutno kroz njih baš slabo vidi. Zatim sljedeće naočare opet su na ovu foru. I ona je oboje neka brown, providna brown boja, ne znam kako bi nazvala. I tako izgledaju. Sljedeće naočare jesu opet na tu foru koje su crne. Znači najviše imam ovakvih naočara, su dobre. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala puno što ste gledali, obavezno lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!